Yesu ashimwe. Praise Jesus. Nk'uko babivuze nuruka mu itsinda rya GNS. And as they have said, I belong to the department of GNS. GNS bishatse kuvuga Good News Sowers. And this GNS means good news sowers. Mu by'ukuri iri tsinda rishinzwe nkeka nta n'umwaka ushize. Actually, this group was formed in this year. Bigitangira byasaga nkaho ndabyibuka yari ku cyumweru nyuma y'amateraniro. So it was started after the service of Sunday. Pastor yaratwegera abantu bamwe ndi kumwe na brother Desire. The senior pastor approached small number of hours together with Desire and the other called Jaruk. Adusangiza umutima ukuntu yakiriye yuko abakristo bavutse ubwa kabiri ubutumwa bwiza butagomba kurangira kuba twarababara ibyaha gusa. So he shared the vision he had that we born again Christian, we can't end with this fact that our sins were forgiven. Ahubwo ashaka yuko iyo Mana twakiriye mu buzima bwacu yanadukorera ndetse no mu buzima bwacu bwa buri munsi mu mirimo yacu itandukanye. But he also wants that God can work in our daily life and in our different kinds of life we are living. Ndetse bikaba na bumwe bwo mu buryo bwo gusakaza ubutumwa bwiza ku bantu bari mu bisata bitandukanye. And this can be also the channel to spread the good news to the people in different fields. Akibitubwira gutyo yadusangije vision yari afite. So after he shared the vision he had, ntago byari ibintu bitoya. Actually the vision was huge. Avuga ati ndashaka kubona abantu bose, abantu bari muri business zitandukanye, abayobozi b'ibigo bikomeye, tubigishe mind education ariko tunabigishirizemo ubutumwa bwiza. So he told us that he wants to see us preaching or teaching mind education, the CEOs and the people and different institutions through the mind education and the gospel. Mu by'ukuri igihe yabidusangizaga ndetse tunirebyeho ubushobozi bwacu abo turi bo mwese murabizi ukuntu tumeze. So looking into our sorrows, and when you look at your sorrow you know the state of everyone. Ariko byaje kunyereka yuko ijambo pastor atubwirira hano ntago ari ijambo ry'umuntu ku giti cye. But later I came to realize that the message spoken by pastor here, it is not actually his word. Rero binyuze muri urugendo twabashije kubona uburyo ki amagambo y'abashumba ntagara amagambo y'abantu gusa ahubwo ni ubuyobozi bw'Imana. And through this trip we all realized that the words of the servants of God are God's, not theirs. Kuko mbere yuko urugendo rwa Korea rutegurwa hari ikindi gikorwa cyari cyateguwe muri convention center. Because before we had this trip to South Korea we had another event in the convention center. Mu by'ukuri ibi byose ni ibikorwa bisaba amafaranga menshi cyane. Surely these are the events which require much money. Ayo mafaranga n'ubu ngubu uyatubaje cyangwa se umuntu akubaje ngo wayakuye he? If you approach one of us and ask how did you get this amount of money, we can answer we don't know. Pastor agarutse avuye muri Korea muri World Camp mu kwezi kwa munani. When the senior pastor came back from the camp in August probably, nibwo urugendo rwa Korea amatariki yo kugenda yemejwe. That's when we concluded the dates of the trip we shall have to Korea. Hagati y'igihe byemerejwe n'igihe hagomba kugenda nta n'ukwezi kwari kurimo. And before the date and between the decision of the date and the day of departing there was no even 1 month. Ubuhamya ni burebure cyane nago babwira buri kintu cyose muri detail ariko ndagenda babwira ibintu binini. The testimony is too long. I will not speak in details, but I will tackle the point. Ejo ndi kumwe n'umuntu wo muri Zeal of Gospel kuri church ya Pastor Eric.
Yesterday I was with one person from the church called the Zero of the Gospel. Twarimo tuvuga ngo reka dukore ikigereranyo turebe nk'abantu bitabiriye amafaranga bashobora kuba bakoresheje ku itike gusa ndetse no kubaho. So we spoke to one another saying, let's make actually the budget of one for the transport and the living fee we spent. Twabonye mu bantu bose bagiye hakoreshejwe ibihumbi 48 by'amadolari. We could see that the budget was $48,000. Mu by'ukuri ibyo ni ibintu byabaye hatamaze n'ukwezi icyemezo cyo kugenda kibaye. Surely this happened within just a month. Nawe mwibaze none Pastor Jean akabwira ati mu byumweru nka bitatu hagomba kuboneka ibihumbi 48 by'amadolari. So you can imagine when the pastor comes here and asks you to fundraise 40 something US dollar. Yava. Where can you get this amount of money? Mu by'ukuri iyo dushyizemo imibare cyase ubwenge bw'umuntu ibi ni ibintu bidashoboka. So when we think this in the limit of human calculation, it's impossible. Byanyeretse uburyo ki amagambo ya pastor kenshi tuyafata nk'amagambo y'umupapuro aho ushaka kutubwira ibintu bidukomeza imitima. This showed me that sometimes we despise the words of the pastor, saying maybe he's just speaking this to comfort us. Ariko mu by'ukuri amagambo abatubwira ni amasezerano y'Imana. But surely the words he shares are the promises of God. Imana ikora igendeye ku masezerano yayo. And God works through his promises. Kandi amasezerano yayo ava mu ijambo ry'Imana. And these promises of God are found in his word. Rero niwe utugezaho iryo jambo ry'Imana. And is the one who is delivering this word of God to us. Mvuzeho gakeya ku bindi bintu twigiye muri iki cyumweru twamazeyo. Back to something we learned from the press. Mu by'ukuri nubwo twagiye twitwa ngo turi abantu bari muri business mu bisata bitandukanye. Surely we had a trip with the mind that we are belonging to different fields of the business. Ariko mu by'ukuri ntago good news cyangwa IYF yigisha gucuruza. But the truth is that good news and IYF do not teach the business. Ariko mu by'ukuri igitangaje ni ukuntu bafite ibanga ry'ukuntu ubucuruzi bugenda neza. But they have the secret how the business can move on well. Twagiye duhura n'abayobozi b'ibigo bikomeye bitandukanye. So we met the CEOs of the great institutions and companies. Twabashije kubigiraho ukuntu ibanga ryo kubaho umuntu anezerewe riri mu ijambo ry'Imana. And we learned from them the secret of living with the joy and the happiness which is found in the word of God. Ndetse tubasha kubigiraho uburyo ki umuntu kugira ngo abashe gutsinda mu bintu byose akubya abashe kuba successful. And we learned from them that for one to be successful, the secret is to do everything with the word of God. Kuko hariho abantu benshi mu isi bafite amafaranga menshi bageze ku bintu bifatika byinshi ariko badafite umunezero mu mutima wabo. But because there are so many who achieved the success, who have a lot of tangible things, but who do not live with the happiness in their lives. Hari umwe mu mwigisha watubwiye ngo umuntu kugira ngo abeho ubuzima bwiza. One lecturer said a person to live a good life. Nuko ugomba kubaho wiringiye Imana. He or she needs to live believing in God. Ukabaho wiringiye amasezerano y'Imana. And depending on the promises of God. Nukuvuga ngo igihe ufite ibyiza, igihe business iri kugenda neza. This means whether business is going well, ibuka Imana muri byose. You need to remember God in everything. Ndetse ugomba kumenya ko ni Imana iri gukora ibyo ngibyo atari wowe. And you can even remember that is God himself who is making things perfect. Ndetse n'igihe nta na kimwe kiri kugenda neza mu buzima, igihe inzira zose zifunze. And even if the ways are crooked. Iyo uri kumwe n'Imana ubasha kubaho wishimye nubwo situation uri kubamo ziba zitari nziza. If you are living with God, you can be happy even if the situation is not pleasant. Twabashije kugira amahirwe yo guhura n'umushumba mukuru. And we also got the chance to meet
the senior, our pastor. Mu by'ukuri nabyo n'ubundi buhamya. This is already another chapter of testimony. Ni umuntu uhora ahuze cyane utagira umwanya na mutoya. Pastor Park is always busy, he has no spare time. Ariko ku buryo butangaje yamaze iminsi 3 abonana natwe. But miraculously he spent 3 days meeting us. Igihe cyose mu kanwa ke hahora ijambo ryo kubwiriza ubutumwa bwiza. And always in his mouth there is the word of preaching the gospel. Bigitangira kuko abenshi bazi ubutumwa bwiza twari twajyanye. Because many of the many members whom we were together received the gospel. Ariko ntago bumvaga se kucyahora avuga ibintu bimwe bimwe. They could not understand why he speaks the same thing. Ariko ku buryo butangaje buri wese nibwo yabashe gutahura ikintu yashaka kutubwira. But surprisingly later they came to understand what he was meaning. Ariho umwene data Safi turi kumwe hano. I was with brother Safi whom we fellowship together here. Yaransekeje turi muza turi kujya avuga ati usiko wagira ngo nibwo nakira ubutumwa bwiza. So he spoke funny to me saying it's as if I received the gospel and good news these days. Mu by'ukuri uru rugendo rwabashije kutwereka ukuntu iyo abantu bimitse ijambo ry'Imana nk'uko pastor urabitubwira, iyo ijambo rivuga ngo nituvuga ubutumwa bwiza tuzabeshwaho nabwo. Surely this trip taught us that if we live putting God first or the gospel, we shall live with it. Ibi bintu ntago ari amagambo gusa hano kuko wenda tutaragira urusengero runini cyane ngo tubibone. So maybe here we are not witnessing this because of not having a big church. Ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana ni rizima kandi imirimo y'Imana irakoreka. But the truth is that the word of God is alive and the works of God are being performed. Mu by'ukuri nagiye basha kugira umutima unezerewe. So I have been living with a joyful heart. Atoroko nafashe ibintu bifatika mu ntoki ariko nabashije kwimika ijambo ry'Imana ndetse n'amasezerano mu mutima wanjye. And not because of tangible things I had, but because of establishing the promises of God in my heart. Kubera igihe ntago ndi buvuge ibintu byose hano. Because of time I will not go beyond this. Ariko ndakomeza kugenda nsangiza ubuhamya turi bugende duhura buhoro. But I will keep sharing the testimony individually. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Thank you, may God bless you.